And I was taught the Bible by my father, who was a Bible scholar, but a secular person. A mňa k Biblii viedol môj otec, ktorý Bibliu študoval, ale bol to zároveň sekulárny človek. And I think he made me think about the biblical characters not only as great Jewish ancestors and the great prophets and the great kings, but also as human beings. A naučil ma rozmýšľať o tých postavách nie ako o úžasných židovských predkoch a kráľoch, ale ako o ľuďoch. So for me, Jacob, which is my favorite character in the Bible, Jacob is not only the father of Israel, but also a poor man who is married to 2 sisters. A pre mňa napríklad Jakob je zároveň otec národa, ale zároveň nešťastný človek, ktorý si zobral 2 sestry. In another book of mine, in 4 Meals, you have a man who sacrifices everything he has for his beloved woman and leaves his wife for her and does nothing but courting her and waiting for her. Napríklad v ďalšej mojej knihe 4 hostiny je muž, ktorý obetuje všetko pre svoju ženu, snaží sa ju získať, snaží sa jej dvoriť. And in the end, she chooses somebody else, you know. So it happens with women too. A vybrala si niekoho iného, takže deje sa to aj so ženami. Ja vám to nevyčítam. Ja som sa pobavila. Ja už som v takom veku, že si to prečítam, ale keby sme sa spýtali mojich priateľiek a kolegyň, ktoré tu sedia v auditoriu, každá by mohla mať nejaký komentár. Donesol som svoje hebrejské vydanie 4 hostí. And I want to read half a page in Hebrew because I want you to listen to this language. A chcem pol strany prečítať hebrejčine, lebo chcem, aby ste počuli tú reč. It's a great privilege to be able to write a book in Hebrew because this is the language of the people who made storytelling their main business. A je cťou písať knihy v hebrejčine, lebo je to jazyk ľudí, ktorí si z rozprávania príbehov spravili svoje živobytie. And the one thing which is very significant about the Hebrew is that in this language a boy or a girl in Israel can read a text from 3,000 years ago and understand most of it, and this is no equal in any other language. A zaujímavé na hebrejčine je to, že dievča alebo chlapec mladí si dokážu prečítať text, ktorý je starý možno aj 3000 rokov a pochopia väčšinu z toho textu, čo neplatí o mnohých iných jazykoch. So if while I'm reading King David or Jesus Christ will come into this mythological shop, they will be able to understand what I'm reading, and maybe I will be able to talk to them a little bit. A keby náhodou do tohto čarovného knihkupectva prišiel kráľ Dávid alebo Ježiš, tak by mi rozumeli a mohli by sme sa porozprávať. So this is how this language sounds. בימים חמים עולה מכותלי ביתי ריח רפה של חלב. הקירות מטויחים ומסוידים, עריכים כובשים את הקרקע, אבל מתוך נקבוביות הכותל וסדקי הרצפה עולה אליי הריח והוא מתעקש ומתגנב כזיעת אהבה עתיקה.